which ክብር የተበረከተ እንጂ ፌላ ኩቲ ቦብ ማርሌና Bob Dylan. Bundle up, my whole style is so cold. I glow like old guys who go bold. My flow got no front in the vocal. Your flow got no button, it's so old. I don't mean to sound like a showboat, but it's true, my persona's no joke. I've stepped into some kind of portal. I'm legend and sometimes I'm noble. የሴቶችን ክብር ያራክሳል ገንዘብ መጠጥና አደንዛዥ ጽን ይሰብካል ስለ ዘረፋና ዘረኝነት ይዘምራል እየተባለ በሚተቸው የራፕና ሂፕ-ሆፕ የሙዚቃ ስልት ውስጥ ኬናን አዲስ ማንነትን ይዞ ብቅ እንዳለ ይነገርለታል የኬናን ስራዎች አፍሪካዊነትን ይዘምራሉ የ31 ዓመቱ ራፐርና ገጣሚ የትውልድ ሀገሩን አፍቆት ዛሬም የለቀቀው አይመስልም በልጅነቱ የሚያውቃትን ሶማሊያ ዛሬም ይናፍቃል ስራዎቹ ደግሞ ናፍቆቱን ያሳብቃሉ The lion learns to speak the tales of hunting will be weak my poetry hails within the streets my poetry fails to be discreet it travels across the earth and seas from Somalia to the west Indies it knows no boundaries no cheese it's studied in parts of Greece በመራቡ ዓለም እየኖረ ምዕራባውያንን ይተቻል ስፖክን ወርድ በተሰኘ ስራው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን እንደተቸው ሁሉ በዌቪንግ ፍላግ የፍቅርን ትርጉም ይጠይቃል ይህ ሙዚቃ ለ2010 የደቡብ አፍሪካ የዓለም ዋንጫ መዝሙር ሆኖ በፊፋ ተመርጦለታል ኬናንም ከዋንጫው ጋር በተለያዩ ሀገራት ሲዞር ቆይቷል እዚህ አዲስ አበባ በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ስለፈጠረበት መነሳሳት አንድ ነገር ብሎ ነበር ስራዎቹንም በመድረኩ አቀርቧል I've been living in North America for a big part of my life, but I've always represented for East Africa. This is one of the songs that you know, that we know. Check it out. magacaaga ii sheeg magacaygu waa sharaf sharaf xaaji weeye aqalada xariirta inaa banka jooga alla yaa u sheega tinta u shaleeya dhahoy sabsadey sabaax nuurey adoo kilkiliyo kalluun badaney adoo xedka jiya xasuus badaney asaaxiibta casha baa dilay ugu dambaystina aniga geeluba ugu banaan run it again There's an artist from my country he doesn't sing anymore his name is Sulva and he was one of my big heroes my auntie is a very famous singer in Somalia she was also there is from here there's Talahun who I really like Mahmoud Ahmed I really like there's Bob Marley Bob Dylan Fela Kuti የአንድ ሰሞን የመገናኛ ብዙሃን አጀንዳ የነበሩት የሶማሊያ የባህር ላይ ወንበዴዎች አመጣጥ ለኬናን መሰረት አለው ኬናን የሶማሊያ አሳጥማጆች አካባቢያቸውን ለማስከበር እንደተደራጁ ያምናል በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በዓለም ሀያላን ሀገራት ጥፋት ሶማሊያ ለትርምስ ስትዳረግ ለመኖር አሳጥማጆቹ የዛሬ ማንነታቸውን አገኙ የሚል መከራከሪያ ያቀርባል Piracy in my country has a deeper issue and there's a reason why this has started who we are now calling pirates these men mobilized themselves these fishermen and got street militias from the streets and brought them on board into the ocean to protect the Somali waters በሃርድ ሮክ ቴሌቪዥን እንግዳ ሆኖ በቀረበበት ወቅት አደንዛዥ አንድም ጊዜ ያለ መጠቀሙን አልኮል ጠጥቶ አለማወቁን መናገሩ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር ንጹህ ህይወትን ማጣጣም ፈልጋለሁ ነበር ያለው በተለይ ከማርሌ ቤተሰብ ጋር በስቱዲዮና በቤታቸው አብሮ በሰራበት ወቅት አደንዛዥ አለመሞከሩ አስገራሚ ሆኗል ግብዣው ሳይቀርብለት ቀርቶ አልነበረም እርሱ አያስፈልገኝም ማለት በመቻሉ እንጂ But I never ever smoked in my life I've never done any kind of a drug in my life. I've never drank in my life. My people smoke. And, you know, we're on a tour together and the whole thing is very, very smoky. We're on like a cloud.
ትራውባዶር የተሰኘ አልበሙ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቅኝትን መሰረት አድርጎ የተሰራ ነው። የነ ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰና መሐሙድ አህመድ አድናቂ የሆነው ኬናን ይህ ጉዳይ ከሀገሩ ሰዎች ጥያቄ አስነስቶበት ነበር። አንተ ሶማሊያዊ ነህ፣ ስለምን የእኛን የሙዚቃ ቅኝት አልተጠቀምክም በሚል እርሱ ምላሹ ሌላ ነበር። ሁለቱን ሀገሮች የማቀራረብ ሐሳብ አለኝ ነበር ያለው። But I wanted specifically, I get asked by Somali people a lot, why Ethiopian music? You're Somali and you have the same sound, why not? And I was doing it purposefully in order to create some kind of a peaceful existence between the two countries. That was my mission. That's why I initially thought of using Ethiopian music to kind of promote some kind of a connection between us.